sinu agung. Awur deh, awur deh. Beli bisa dilangakeun mana mene demen kerasa sun keganggu yen sedina beli ketemu Om cari buat ning kilingan kenang sopan ningali bulitan di mayo kebayang ning kandengi Terus Maginin demen rasane demen bisa nasi duwe beli bisa dilangakeun oh siapa brondong tasik bayar ke gerobak ayo bos so ayo pak aku curiga yang di sini om oh iya bos Yawi oh ayo bos Yawi cat di ayo bos aku dirampok oh bos iya ayo makasih Yawi oh ya belum kakang kula ngerti sampean wis duwe rapi tapi kepribe amoy diwa yo ora bagi ora brondong hah ayo pak kakang sing percaya kula nih sampean cinta lu remen lu kula dilikana anak jan ora dikawin tapi kata batin masuk oh belum di hati dengan janji sini bisa dihilangakeun aya mana meni demen perasaan sun kaganggu yen sedina brondong ilingan kenang sopan oh ya Dani kebayang nih kahe Brenda mungkin demen rasa demen bisa nasi ilingan kenang sopan akunya terlalu kecil pak akunya masih paud soalnya jangan tinggi-tinggi mancung banget sih asik Bang Bokir ya gitu dong ser aku goyang sama berondong laku kakang kula ngerti jujur habis duwe lagi tapi kepribe kula ora bisa lalen main yuk ke Pakuwu kakang sing percaya Pakuwu mana Pakuwu tuh Pakuwu saya sulan sepisa dulu kula dilikan Pakuwu kacang ora dicandu tapi kan kau salah assalamualaikum ya Allah janji sih om aduh bisa dihilangan mana mene demen perasaan sun keganggu Awur
itu gimana? Ke sana dulu nanti kesini lagi. Makasih. 10.000 nah hantu. Oh, ayo. Yo. Salah. Ayo budak. Kakang kula ngarti sampean wis duwe. Tapi kepriben kula arep ini lali. Wajah kakang simpen wajah tangges meniten. Sampean cinta asulan sepisan pakai iya bayah geus babari bu tuluy kula dirikan bisa najan ora dikawin patah ikatan teti najan rasa dikawin kelingan janji sing ingin wajah abdi bisa dihilangin pahaja mana menit perasaan sih. Terima kasih. Sedina beri. Makasih Pak. Kok neng nggak kondangan sih? Gilingan genang aing. Kebayang. Pak. Neng canggih. Aduh udah acan. Terima kasih. Ya ampun. Iya bu ya. Ini bisa dihilang. Mabok ngeselot. Dilanjut om. Udah di situ aja nggak apa-apa om. Mabok ngeselot satu lagi. Oke, mau dilanjut mabok Iya. slot, Pak? Eh, Boleh. Slot. Boleh, silakan. Sekalian saja.